Ndabasuje kandi mbifuriza ikaze muri amakuru ku buryo burambuye inshuti bakunze ubugingo TV1. Uyu ni umwanya makuru mu Kinyarwanda ku buryo burambuye. Gibasuza ni Fabrice Muraranayo. Ingamba z'ubwirinzi zizahoraho kugeza ibyo twifuza bifatiwe umwanzuro ugaragara. Minisitiri Nduhungirehe, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane y'u Rwanda, Ambasaderi Jean Patrick Olivier Nduhungirehe yatangaje ko ubwirinzi bw'u Rwanda buri hafi y'umupaka uhuza u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo buzahoraho igihe icyo ari cyo cyose ikibazo cy'umutekano gitezwa n'umutwe w'iterabwoba wa FDL kitarafatirwa umwanzuro ufatika. Byagarutsweho kwa 29 Nyakanga 2025 ubwo abadepite batoraga itegeko ryemera kwemeza burundu amasezerano y'amahoro hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse na Repubulika y'u Rwanda yashyiriweho umukono i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kwa 27 Kanama 2025. Depite Bizimana Minani yagaragaje impungenge z'uburyo u Rwanda rusabwa gukuraho ubwirinzi mu gihe ikibazo gihungabanya umutekano kitaravaho. Ati ese ubwirinzi ku gihugu cyacu cyaba ari icyaha ko n'ibihugu bikomeye usanga byishyiriraho ubwirinzi kandi burimo neza, kuki twebwe byaba ikibazo kugira ubwirinzi? Minisitiri Nduhungirehe yavuze yuko kwizera Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bigoye. Ati twarasinye ariko aba bantu turabazi, twarakoranye nabo kandi n'ubu tuvugana nabo. Hari abacashuro bari ku rugamba, mwabonye abacashuro b'Abanyaromaniya banyuze i Kigali bagenda, none bazanye abandi bo muri Colombia. Twarebabwiye tuti ibi bintu birimo gukorwa kandi murabireba. Minisitiri Nduhungirehe kandi yakomeje avuga yuko u Rwanda rwifuza ko Kongo ishyira mu bikorwa ibyo yasinye, ariko ati icyo twifuza badufasha nuko ubwo bushake bwa politike babugira. Twebwe uko twavuze ntabwo dushobora kwemera uko umutekano w'u Rwanda cyangwa se umutekano w'Abanyarwanda wahungabanywa. Ibyo ntibishoboka. Ni nayo mpamvu dufite ingamba z'ubwirinzi zizahoraho kugeza ibyo twifuza bifatiwe umwanzuro ugaragara. Minisitiri Nduhungirehe yavuzeho kandi ingamba z'ubwirinzi zidashobora gukurwaho umutwe wa FDLR watumye zishyiraho utarasenywa nk'uko bikubiye mu masezerano y'ibihugu byombi bashyiriho umukono i Washington. Yasobanuyeho kandi hazabanza kubaho uburyo bwo gushishikariza abarwanyi ba FDLR gutaha mu bushake, hakazabaho gukoresha imbaraga za gisirikare igihe haba hari abanze gutaha. Ibiri kuba nyuma y'uko ariko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ubundi ikomeje imirwano mu bice byose bigenzurwa n'ihuriro FC M23. Ni mu gihe Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeje guhohotera abaturage b'Abakongomani by'umwihariko bari mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Biteganyijwe yuko nyuma y'amasezerano n'ubundi Perezida w'u Rwanda Paul Kagame ndetse na Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bazahita bahurira i Washington bakajya gusinya aya masezerano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku buhuza bwa Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump. Nshuti bakunze ubugingo TV waraduhinduye ingingo. Trump yongeye kuburira Iran yigambye gukomeza umugambi wo gukora intwaro za nucleaire. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yaburiye Iran ivuga yuko mu gihe yakongera gukora intwaro za nucleaire igihugu cye kizongera kuyisenya mu kanya nk'ako guhumbya. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Iran Ambasaderi Orugachi aherutse kuvuga yuko igihugu cye kidateze na rimwe guhagarika umugambi wo gukora intwaro kirimbuzi. Trump yabujije Iran ko kongera kwibeshya igakora intwaro za kirimbuzi. Amerika izongera kuyisenya mu buryo bukomeye cyane ndetse ko bizakorwa mu gihe gito gishoboka. Uyu mugabo yavuze ko icyo cyemezo cya Iran cyo kugerageza gukora intwaro ari icyemezo cy'ubugoryi, n'uburyo Iran yakunze kuvuga ko icyo igamije ari ugukora ingufu za nucleaire zizakoreshwa mu rwego rw'iterambere risanzwe rya gisivile. Gusa ibi ntabwo Amerika na Israel bikozwa, bigashinja Iran umugambi wo gushaka gukora intwaro kirimbuzi binyuze mu gutunganya ubutare bwa uranium bwinshi burenze ubukenewe mu gukoresha ingufu za nucleaire, ibikorwa by'iterambere ndetse n'ibindi. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yahagaritse iyi ntambara yahuzaga igihugu cya Israel ndetse na Iran, cyane cyane ko Iran yari yagabye ibitero by'umwihariko yari yagabye ibitero muri Israel nayo itira ibitero karundura mu gihugu cya Iran ndetse bitana abasirikare benshi bakomakomeye mu gihugu cya Iran, harimo umugaba w'ingabo nawe kibiri bari mu bantu bahitanwe n'ibi bitero bari batewe na Israel, ndetse hakaza na minisitiri w'ingabo nawe yahitanwe n'ibi bitero bikomeye cyane bya Israel yari yagabye babashinze gukoresha ingufu za kirimbuzi ndetse no gukora ibi bitwaro. Ibi byose nibyo Trump
Trump yaburiye avuga yuko nibongera bakabikora bazahita bayishwanyaguza mu kanya nk'ako guhumbya ibyo babonye Israel yabakoreye ngo biriya ari utuntu dutoya tworoheje, ari agatonyanga mu nyanja, ibyo Amerika izabakorera ari ibintu bizaba birenze urugero. Ibi ni byo Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje avuga yuko ibikorwa ari gukora ari ibikorwa by'ubucucu n'ubugoryi, ibyo agiye gukora bizabera isomo nibaramuka badahagaritse ibi bikorwa byabo byo gukoresha ibitwaro bya kirimbuzi. Nshuti bakunze ubukingo TV1 mu nyemerere tugume kuri iyi nkuru n'ubundi ivugwa kuri Perezida Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump. Korea ya ruguru ihamya yuko Trump na Kim Jong Un batabanye nabi. Mushiki wa Kim Jong Un uyobora Korea ya ruguru yavuze yuko yatangaje ko musaza we na Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika batabanye nabi. Yagize ati umubano bwite w'umukuru w'igihugu cyacu na Perezida wa Amerika ntabwo ari mubi. Kim Jong Un uri mu bufite ijambo rikomeye cyane muri Korea ya ruguru yatangaje aya magambo ubwo yacaga amarenga ku butegetsi bw'igihugu cye n'ubwa Amerika bushobora kujya mu mishyikirano ijyanye n'intwaro za kirimbuzi. Trump yahuye na Kim inshuro eshatu mu gihe yari muri manda ya mbere. Muri Werurwe 2025 yatangaje ko ubutegetsi bwe buri kuvugana n'ubwa Korea ya ruguru igihe igihugu ahamya ko gitunze intwaro kirimbuzi nyinshi. Jong kandi yavuze yuko nubwo Korea ya ruguru ishaka ibiganiro itazemera icyifuzo cya Amerika cyo guhagarika gukora intwaro kirimbuzi, ahubwo izacyamaganira kure. Mu gihe Korea ya ruguru irimo umwanzi wa Korea y'Epfo, inshuti ya Amerika Jong yasobanuye ko ibihe byahindutse bityo ko n'igihugu cyabo kigomba gukomeza kwiyubaka kugira ngo kirindire umutekano. Perezida Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yakomeje muri manda zose yakomeje kugenda ayobora igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yagiye arwanya ibihugu byose bikora intwaro za kirimbuzi ndetse na za nucleaire. Ibi byose yagiye abirwanira kure ndetse ari nabyo yagiye apfa n'iki gihugu cya Iran mu gukora ibi bitwaro bya kirimbuzi. Akiri kuri manda ya mbere kino gihugu cya Korea ya ruguru ibi bintu bari barabipfuye, bituma n'ubundi batabara neza bakajya batirana amagambo agiye atandukanye. Wabonaga ko ashobora no kuzavamo intambara y'amasasu bikava mu ntambara y'amagambo bikajya mu ntambara y'amasasu. Tuvuye kuri iyi nkuru nshuti bakunze ubugingo TV1 munyemere tujye kuri inkuru ivuga yuko u Rwanda na Brazil basinyanye amasezerano y'ubufatanye mu buhinzi. Ubufatanye bujyanye n'ubuhinzi n'ubworozi bimwe mu bikubiye mu masezerano y'u Rwanda rwasinye n'amasezerano ya Brazil. Ubwo ibihugu byombi byahuriraga mu nama y'umuryango w'abibumbye yiga ku biribwa iri kubera i Addis Ababa muri Ethiopia, n'amasezerano yashyizweho umukono na Minisitiri ushinzwe imibereho y'abaturage no kurwanya inzara muri Brazil Washington Dias na Minisitiri w'ubuhinzi n'ubworozi mu Rwanda Dr Mark Cyubahiro Bagabe. Ibikubiye muri aya masezerano bizibanda cyane ku buhinzi, harimo kwihaza mu biribwa, ubuhinzi bwihanganira imihindagurikire y'ikirere no guhangana ubumenyi hagamijwe kongera umusaruro w'ibiribwa. Minisitiri w'ubworozi Dr Mark Cyubahiro yagaragaje ko aya masezerano yashyizweho umukono hagati y'ibihugu byombi agiye kongera umubano mwiza bisanzwe bifitanye. Ati uyu munsi urakomeza kwerekana no gushimangira umubano mwiza dusanzwe dufitanye na Brazil, kubera nk'uko mwabibonye twasinyanye amasezerano afite agaciro gakomeye. Yakomeje avuga yuko kandi binyuze muri amasezerano bizazamura urwego rw'ubufatanye hagati y'ibihugu byombi mu bigendanye n'ubushakashatsi ndetse n'ikoranabuhanga mu buhinzi. Ati iki ni ikimenyetso gikomeye mu gushimangira ubufatanye dusanzwe tugirana mu bigendanye n'ubushakashatsi bukorwa mu buhinzi n'ubworozi ndetse n'ikoranabuhanga. Umubano w'u Rwanda na Brazil watangiye mu mwaka w'1981 ndetse kuva icyo gihe ibihugu byombi byagiye bisinyanya amasezerano. Mu mwaka wa 2019 ibihugu byombi byasinyanye amasezerano y'ubufatanye mu byerekeye ingendo z'indege ahazwi nka Bilateral Air Service Agreement. Mu mwaka wa 2011 nabwo hashyinwe andi masezerano y'ubufatanye hagamijwe kwihaza mu biribwa. Brazil icyo gihugu nicyo gihugu cya mbere ku isi cyeza ikawa ndetse na soya, ibisheke ndetse na mramoja. Muri 2022 u Rwanda rutumiza ingano muri Brazil nyuma yaho izo rwatumizaga muri Ukraine zigabanutse, runasanzwe kandi runatumizayo ibirimo isukari. Igihugu cy'u Rwanda ni kimwe mu bihugu bifitanye imibano n'ibihugu bigiye bitandukanye, harimo n'iki gihugu nyine cya Brazil turi kugenda tubabwira ndetse n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye, cyane cyane ko igihugu cy'u Rwanda ari na kimwe mu bihugu byohereza ibiribwa hanze y'igihugu ndetse nacyo kigatumizaho ibindi biribwa, cyane cyane ko u Rwanda
rwashyize imbaraga mu by'umwihariko muri gahunda Made in Rwanda, kongera ibikorerwa imbere mu gihugu by'umwihariko kugira ngo igihugu cy'u Rwanda kibashe gutera imbere mu rwego rwo guca akajagari, bashaka gupromotinga ko ibikorerwa imbere mu gihugu ari byo bigira agaciro kurusha ibituruka hanze, mu rwego rwo guteza imbere igihugu cy'u Rwanda ndetse cyangwa se gahunda yo kongera ibikorerwa imbere mu gihugu cy'u Rwanda kugira ngo inganda z'u Rwanda nazo zibashe kuba zatera imbere. Nshuti bakunze Ubugingo TV, ni amakuru n'abateguriye njye bategura nkayabagezaho. Ndi Fabrice Murana nawe